hauzik phawagi maru oiba pauda Manipur mioi khadana lamgi maming thoning ba maming thonjile Manipur sarkar na mi yang sangdre Kurumzari miyang tabiri ba mayam puna makpu taram na oksari hauzik phawagi maru oiba pau sandong na pizari Manipur mioi khadana lamgi maming thoning ba maming thonjile masida Manipur sarkar na mi yang sangdre Khwairamal Kaithelgi tongan ba mafam sing yauna Imphal City amadi Greater Imphal gi mafam sing amadi Manipur gi Kachin Koya kayada nauna khundarakni ba amadi hana khundaduna leramlaba phurup kayana masa gi lolda makhoi na leidiba mafam sing maming thonjinbegi sanavi ama lisang sina satharakle masina hana leijaramba lamadugi maming phawa hawalakliba midolna khangdaba horakle masa gi lolda lam maming thonjinba amadi lambi gi maming thonjilakpa asina Manipur gi hana leijariba saktamda kairakpa yabagi phibamda lakle mamangi Congress sarkar leiringai matamda lamgi maming thonbagi matangda committee ama semdana yengsinaba thabak thalam sing paikhat kani haina toramba laikre hauzik oirakliba phibam asida BJP na lusingba en biren gi sarkar asinaso miyang sangduna lam amadi lambi gi maming phurup singna thoning ba maming tholiba asi yengsil hobuna Manipur gi tungi afaba oigani haiba wafam akhang ai singna phongdok naba laikhrabane Amaromda hauzik Manipur gi hana lamhang oina leiramba singya gi mafam singda mioi kayana nauna khunda selekliba asida sarkar gi mani leinaba singna yengsindre karamba mioi na matau karamna singya gi ahang mafam sing asida khundaraklibono haibasi matam sana yengsil haudrabadi masina lengak sasanda asoba khudong sadaba mayok narukpa yai khunda leta selekliba mioi sing asi kadai digi lakpono karamba phurup singno haibudusu yengsil haningbagi apamba maike kyadagi thamnarakle awang nompokki miyam center na hantana yemagi mami taba hore thawang asi CPI na taraina lawroi haina CPI gi state secretary Dr M Narananga si comrade janeta irabot ki humputaruk suba laikhidabagi ningsing tharamda phongdokre irabot bhabanda pangthokpa tharamadуда mahak na makhata na haikibada India da tahi uhaidaba thodok kaya urakle masi sanjau paibagi sasan na ohelakpani awang nongpok lamdam maru oina Manipur ge miyoi kaya Delhi da tuhat piba amadi mangan kiba kaya asi CPI na taraina lawde chapchana thengnagani haiki against minorities madugi manungda north east ki leriba praja miyam asibusu khara handane yengbagumba thabak thawong kaya sasona sigi manungda center du upangi koi ngasi funggong chana thoiba thodok pravesh leihidabagi police na karigi miyam khangandana hekta poloi thokpa yabra ngasi khabar da thengnai angang amasu thangwi bandagi bitro loina nupi macha amadagi su pot munbagi maduda thoiba thodok wathosi noma kangdan thoreibani Delhi gi police na chathariba thawong we condemn it strongly condemn it koi communist party no si yade ngasi gi tharamadуда CPI gi secretariat member L Iboyama secretary L Sotin Kumar comrade M Ibohol singba miui kana saruk yakhi irabot ka nakna chaminaramba M Ibohol na irabot ki punsi ningsing lubada nungaitaba poi haikhi ngasi gi tharamadуда irabot ki mitamda laisu katuna ikai kumna baga loinana minute ama tumin na leptuna awapa phongdokhi Lamyan ba hizam irabot ki humputaruk suba laikhidabagi ningsing tharam pisum thong oinam lekai da leiba irabot statue complex so lamyan ba hizam irabot celebration committee na sinduna pangthokre tharam aduda consumer affairs food and public distribution gi minister Karam Shyam hizam irabot memorial charitable trust ki advisor su odiba human right commission gi hanege member NZ Nongyai amadi celebration committee gi chairman Ais Dilip Kumar na maruiba miyosing oina saruk yakhi NG Nongyai na irabot asui international ki saknadaba maripak ningba singa sangdam nabada noptraba misak amani haiki Minister Karam Shyam na social reformer ama oibata natana hiram punamakta khangba lusingba asigi miyeng ngasigi lusingba singna khangba tangai fade leiwag asigi hauzik oriba phibam asi khangna lusingba singna thabak toba tangai fade Minister Namaka Taraduna Handak Delhi amadi Ata State Singda Satharaktiba Thawong asi munna thidok tuna thengna minanaba honaba mathau tai haiki
सिंगमदा ख्वाइदगी दरकार लैसे कठोपने अदी मियांगी दमकता कठोपा अदुगी कठोपुगी वाखलन दो नेता इरापोत लैखि मदुमक मागी वाखलन दुमक सत्प ngamdragasu अखोइना मतौ खरा तम्मगदी लेबाकसे असुकी मति अदी चौखटकनी मरमदी कमिटेड ओय मंगोंदा ngang वासे ngang सली अदुगी मथकता विल पावर मा मंगोंदा तौगेना खन्गी बतबसे अदी थबो ओइना ओन्थोप ngamननबा होनबा अदुम लुसिंगबा मने अदुना ngasiगी लुसिंगबसिंगना मंगोंदगी तमजनिंगाय ओइबा कयाम अखोइना लैरी तमजबगी तंगाई फदबसु लैरी ngarang mantri pukhida bom pokhai khraba matungda ngasi Imphal East ki asawa police team amana pak sana thiba humbagi thabak sathakre Imphal East ki additional SP Wongpam Kasarna lusingba police kangbu aduna mantri pukhi ki Muslim colony Mother Teresa area amadi Marcelian Gully ki mafam singda ngasi ayupung mari minute kundagi combing operation sathaki nupi yaw na mafam aduda leramba miyo sing amamam to oina verification sathaki nupi tala yaw na miyo ini fuga taruk makhataba verification gi damak hangang police station da sinakre National Service Scheme NSS Cell Manipur University na sinduna swasta hi seva gi manung sana Manipur University gi campus manung da lam tu sengdokre thawar maduda Manipur University gi Vice Chancellor Professor Adia Prasad Pandey Ministry of Youth Affairs and Sports ki NSS ki Regional Director SK Sharma Manipur University ki NSS Cell gi Program Coordinator Dr. Kaisam Sitalzit amadi Mahirwe Kana Saruk Yaki Vice Chancellor Professor Adia Prasad Pandena Samas asi taru tanana lehinge harbadi aikoigi akoibada leiriba mafam sing hana lu nana thamna bo khona batangai fade haiki you are doing that message should come go to the other persons also and you should make them work for the cleanness of the society and for other social work. We are making others to learn also, so that if you will do cleaning work, others will also learn and they will also do that work. Housing Pau ki maraktan na atin break amatang lauminakisi. Sky Hospital da world class interventional cardiology ki khudong chab leijare operation togduna heart ke ahuba menba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chong bagi layeng RF ablation singba chahi ani degi hena Sky Hospital da mai part satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi ki chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore ga tanabiu ningam hawdana ba hana booking tawiu Drink pure, live healthy, we care. Introducing Tata Nexon. It takes the SUV beyond the next level. We call it Level Next. Tata Nexon. Level Next. Bookings open now. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Irujo Coaching Institute admission open for 4-month CBSE comprehensive course for class 9, 4-month CBSE revision course for class 10 and 12. Class commencing from 11th October 2017. Class timing 4:45 to 7:30 p.m. Features probable questions, discussion, previous year's questions, discussion, study materials, worksheets, practice test series, mock test, performance assessment for its students. For details, please contact Irujo Coaching Institute. Contact number 81310-25634. Chacobo Gold Bonanza at Airport Mall, Changangai Airport Road. Participating stores are Adidas SPC, Adidas Originals, The Danish Rack, W and Arrow, Crocs, Samsonite, First Cry and Adidas Kit. First prize, 1 lucky winner to get 10 gems gold coin. Second, 3 lucky winners, 5 gems gold coin each. Third, 5 lucky winners, 2 gems gold coin. And fourth, 10 lucky winners, 1 gem gold coin each. Hakchangi labor solak padagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungaraktaba singidabak amatta ngaraba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule changin sinabiu
मुझे करी गौ जाओ सीधी यूसी का नहीं है मत्स्यगी यूसीदी तता तिस्कोनी ने अदुदी सनागी मुहुत यंगना सिन्वे यागंदरे Website launch. The regular English High School Kwakatel Haino Konimbi Imphal has launched full website www.rhsimphal.com. Log in to website for informations like managing committee and general body members, list of teaching staff, alumni of the school, exam results which can be seen through the website, achievement of the school, SSLC result based on BOSAM, admission which can be done through online. Break it tungda mayam puna mapu taram na oksari makataba pau pizari. Flyover bridge ki makhada leiba sulap mayada BSNL gi wayar pubagi ni haiduna lambi mayai da leiba mafamasi ngahak letana akai atoi thokpodagi miyam na lambi chathok sa sinda saunu kudung sadaba mayok aduna lak labaso ngasi phawa tung koina sanagadaba mawongda mari leinava singna semjin bagi thabak tawdri amaromda flyover bridge ki oripotlom thangba masinda handak ising isauna maram oduna lambi mayai da asoba pothole ama leiba asina chathok sa sinda kudong sa handre mari leinava singna atuba matama yengsin biu haina lamdam adongi praja singna phongdorakle Sursanpur gi Tuibong Ground Maya da leiba stone crusher amagi manakta ngasi ayuk asiba haksang ama leiramle masak maming khangma ngamdri mai amadi koki mafamda dakpham kaya leiramki mayoi kharana halaga hundok lamba oiramgadra haina police na signari thodok asigi matangna police na case ama lakhotuna thijinba hokre District Legal Services Authority Sandil Gemiya Makada Legal Aid Clinic Nungo Rokna Sindana Legal Aid for the Blind Children and Right to Education Act and Juvenile Justice Act 2000 gi matangda nomagi oiba legal awareness program amangasi hekak popi da leiba Mission Blind School da pangchokre Thauramatuda Child Welfare Committee Infal West ki chairperson Raj Kishore amadi Mission Blind School hekak popi gi principal ke Pareng Kom yauna miyi kana saruk yakhi Yaripok Bisnu Nahadigi Songtham Sandra Kawamiyoi Ama Cancer Nabadigi Rims Talaka Nariva Sida Social Warrior Manipur Ngasi E Unit Ani Mating Pankre Social Warrior Manipur gi Treasurer Saram Premsan Amati Social Warrior Manipur 911 gi Secretary Asem Kiran Kusinaki Mating Pambagi Tavak Asi Makatana Sathakigani Hairi Kanagumana Darkar Orabadi Social Warrior gi mobile number 9862-866729 Natragana 700-5623-319 da contact of Hairi Manipur Building and Under Construction Workers Welfare Board ki nauna chairperson oina Thaupuriba Saklakpam Presorzina Board asigi members singna Senza Thumza Amadi aran mathabak kaya tawre haiduna ngarang media da phongdokkiba adu aran ba yumpham yautaba wafam ni haina ngasi Manipur Press Club da pangthokpa pamu singa unaba amada Manipur Building and Under Construction Workers Welfare Board ki senior member P Tikendra Zina phongdokre Mahana Makata na Fongdo Kibada, Mahana chairperson Gifam, Munnaba Delhi the Kem Tauduna Lay Hybadu Aranba Wafamne, Board Asigi members sing the Handak Stop Winganitoy, Niam Yuwamada, Tabak Hapsin Kiba, Housing Hodisu Miutaraga Manga no Tabak Hamnava Tabak Paikaliba, Scheme Development Paikanaba Lupa Kror Mapan Henbegi Senpam Karaida Tamkre, Asiguma Aranba Tabak Toriba Sigi Matakta Lengak Asina, Tizin Bio. Chairperson ke Pharmacy India Government ke nominita Hakudabada Housing Chairperson Oriba Asiniyam ke Wamada Hable Manipur ke Chief Minister N Birana Lewa ke Damakta Khalabadi Athuba Matamda Chairperson Hapa Asi Niyam Sumna Hap Kibani Haina Phongdok Labadi Board Asi ke member Mari Khudakta Pham Thadok Sage Housing Chairperson Oriba Presorzina Pharmacy Hek Pairakpadigi Toning Bata Tauduna Board Asi Thabak Tharam Singda Akaiba Kaya Thole Haina Phongdokhi na haugi ba board ki meeting da mioi khara hapagi ayabdi pi khiaba machine di pi te adu mana staff kuni toi hapchale aba kuni staff kuni toi happy bese ekoi na niyom chumna happy hoi bani hojik backdoor appointment supreme court thingre backdoor appointment ya de hari staff kuni toi ja hap matam da mahagna advertisement to gol lekhi de adi dpc to gol lekhi de chairperson se ta sengla Central nominee ni haibase Chief Minister Masana hain biyo ba Central nominee oina hawkibani state nominee na tiena adu already mana
मधु चुम्मी हाइबदो हारप तारगदी अखोई नोंगालगा अखोई फम थादोकजगे AMGNREGS की खुसुमल पिथोक्तबगी मायोक्ता नागा सिप एसोसिएशन अमसुंग कुकी सिप एसोसिएशन सांदेल डिस्ट्रिक्ट कौकिबा अहिंग नोंगाइदगी साथलकलिबा पुंग निफुनिपान की बन्ना माउसा के पुंसिदा सावन अकाइब पीखरे सांदेल ब्लॉक की मसी टेक्नोपल मोरे अमदी सापी कारों की मफम स्टिंगदा बन सगत मियो के अथोरक्तुना लंबी थिंखी नागा सिप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रुंगवर न फोंदोरकपदा अथुबा मतमदा मरी लेनावा सिंगना MGNREGS के कुसुमल पिथोपियो हाइखी हजिक पालिबा गवर्नमेंट सिना गो टू हेल हाइबनी अकोइना पेंजदबदी डिस्ट्रिक्ट मयाम अमदा असिगुंबा करिसु थोक्तरे अदुना अखोई चांदेल ब्लॉक मंगा सिदा असिगुंबा इरांग थोगा प्राय मयाम ना लांगबा कांदा मणिपुर गवर्नमेंट ना नुमी तरानी पीरग मणिपुर गवर्नमेंट नंगसी पोबो करिसु हाइदबसे अखोई नुंगाइते महा एरिया सिप एसोसिएशन सांदेल के चेयरमैन KL स्टेफेन लुंखमना खुनगिलुसिंगबो सिंगबो अपंगबो सिबिगनो पिफम थोपा कुसुमल पिथोक्तुना वारोसिन पुरकनबो होनबियो हाइखी आमना नुंगाइतबदी मीगी होमांग सौबगी ममन मीगी ईगी ममन चाबा मिसिंग अदो ngasiदगी हौना अखोना थबक से पांगथोकचबसिदा मदुगी रिवेंज कनु मंगसादो मदु अखोय सुजानिंगदे मदुगुम्बा मिसागदो ngasiदगी सुहौना अदुगुम्बा मिसागदो दंदी पीबा नतना कोकपीबा तोकपीबा ओरबसु अखोय जानिंगदे इमा पांथोबी इरातपगी थौरम हौजिक मणिपुर की मफम कयादा पांगथोकनरी मेरागी नोंमा पानबा सावरेन हौबा नुमितगी पांगथोकनरकलिबा इमा पांथोबीगी इरातपगी थौरम मसिदा मापुंग ओइना नुमिदांगी मतमदा लाइसोन तिनसोन गे लोइनेना लाइगी थौरम अमदि जगोई इसेना सिंगबा कया पांगथोकले पांथोबी इरात थौगलु मोइरांग पंसांगना सुसिंदुना अमाइबा अमाइबी कया गे लोइनेना ngarangdagi हौना इमा पांथोबी इरातपगी थौरम चथबा हौख्रे थौगलु बसिगी लाइनिंग लोइ अमना फुंगदोरपदा कांकुल मुसिलकलबा मिटै इनात लाइनिंग लाइसोन खरद ओरबसु कन्ननबा पांडमदा इरात थौनी की थौरम मसी पांगथोकपनि हाइखी मुथरुरबा मांगलुरबा खुनाइसिगी अपुनबा सक्तम से अमुक्तंगदी पुखनबैदमक्ता हौरैबना हारोनसिंग यावना पुलप संगसिन मिनरगा इमागी थौजानजे फंगागा पुलप अपुनबा सक्तम मंगाक्से कोई चोंथोकचरकपनि लमयानबा हिजम इराबोट की साम कुनमाथोई सुबा मपो कुमोन के मरी लेना इराबो सेलिब्रेशन कमिटी मोरे की मखा दंगासी क्लब अमदी इमा इबेल सिंगना लमटू सेंगडोक्रे डाइन हार्नेस की मटांगदा थासिग तांग कुंट्रा फाबगी मनुंगदा गवर्नमेंट की ओबा सबसाबा फिरेप लाउथोक्त्रबदी मणिपुर बन यावना मखल मखा कयागी खोंगजंग संगसिलगनी हाइरे Joint Coordination Demand Committee of Appointment under Die in Harness Scheme Manipur Sinduna ngasi hangduna lediba posting da Die in Harness ki mamangda cabinet na ayaba pikraba sada kunmen silu haina kaisampa leimazam lekai community holder wakani pham chathaki saruk yakiba committee gi general secretary maibam sanjit meite na makoina sangchilakadaba khongjanggi matangda wafam kaya phongdokhi Harness ki oina mamangi sarkar da decision loramaba order thomaba ad order dugi matung ina hauji 20% se 20% ji vacancies ki leriba 20% ji 190 post pigre department hauji pihau department sing je cd 20% ji ji makhada postu vacancy leiraba masi akhoi ji pbu sine huji sarkar da koina thamjari bi demand je adu handa ki town contract sibo wawi manungda sarkar sine response amda tawbir tab targadi अखोई तांग अमदगी अक्टोबर की तांग अमदगी अखोई खोंजन से मखन मखा कया की खोंजन कोई चंचलनी थासिग तांग कुंट्रादा अपुनबा मणिपुर मतमी से कांगलोप आमिकना सिंधुना तरागा मरियक सुबा मणिपुरी मतमी से नुमित महाराज चंद्र कृति ऑडिटोरियम दा पांगथोलगनी हाइना पावगी मिफम पांगथोखरे आमिक के मेंबर सिंह सरुक यादुना पांगथोखिबा पावगी मिफम अदुदा जनरल सेक्रेटरी एम धनंजयना नुमित असिदा अखनब इसै नोमाइगी थरम कया पांगथोकने मियानम पुंगफान सरुक याबियो हाइना अपील तौखी स्पेशल ओइबा कोइगी कंपोजिशन सिंग उतुना कोइगी कल्चरल शो सिंग उतुना थौरम मसि मपुंग ओइबा यामना मपुंग फाबा थौरम मा ओइना सिंजगनी मियाम पुनमक थौरम मसि मपुंग फानबगी दमता लाकपियु टिकेट सिस्टम लेते एवरीबॉडी कोइ ओपन तौजरी
बातोन फंगबा फंगदबा थिबिदना थौरम मसी मपुंग फाहनबदा मियामना चौबा मतेंग पांगबियु हाइदना अमिकी माइकैदगी मियामदा नुलुकना खुरमजरी हौजिक लोइसलपदा मरु ओइबा पाउ अमुक खनाउ मणिपुर मियोय खदना लमगी ममिंग थोनिंग थोनिंगबा ममिंग थोनजिले मणिपुर सरकार न मियंग संग्रे हौजिक फाबगी ISTV ने पिजबा पाउ मतंग असिदा लोइजरे मियंग ताबिबा मयाम पुनमकपु अमुक हना खुरमजरी